India chuan fifth generation jet fighter nei tumin tran ala meka hi defense lama ma kan son the na ani baka operation sindura hanin van borok indona kha van indona khama khami kha apoimo je kha inde hena char chok thar cheng emema tunlai khovel indona chu van ani deuwek mai American Open Golden Dome ante Israeli Iron Dome ante tikhan dom inge monte kha kha omje chu missile te jet te drone te kha tiang ho lo ka zong zong kha low invent hi man dua chu tiang bok chuan varun tur po khan kha tiang lama advanced technology ni kha anga ya tuna hian fifth generation jet fighter ni the hi US le Russia le China chawon ni a India hian khamiram te jinga telve kha du ni Minister of Defense Rajnath Singh chuan Advanced Medium Combat Aircraft AMCA anti fifth generation jet siam tur khanin India in thutluk na apuanga Defense Research and Development Organization DRDO noya khanin tu te pon an chang thei ni tuna hianin private company pon an chang theya tin private company pokha an thok tlang thei private company dang nen tin sarkar noya tuna thona siam company kan name mek Hindustan Aeronautics Limited HAL kan ti khang tin pokhan tho du na theya HAL pokhan a chang thei thawa ama khan tun ma chuanin India khan kha HAL company Hindustan Aeronautics Limited company khan in India kha ain ngat pum hlum emema Tejas fighter kan nei te pokha HAL hian siama khata in nga pum hlum thak mai kha India chona du to big lo tuna chon private company upo rontel veru intan hun kan honge ante ani chuta chuanin condition pakhat chi ama chu khang tender chang tu te khati to mayang India khole tui ani ngei turani ramdang min ni kha thiang lawa amaro chu source pakhat jogina soida nai chuanin ramdang company pokha an tho pui theya khang tender chang tu company te khanin ma se India siam ani ngei thenan an tho ho na khan India company chon 51% equity ani ngi ngai ateni India sarkar hian India siam cho ngei jet fighter chuta po fifth generation big kha India ku chok ngani kha nei atum em ani tuna an han ko maya chuanin Tata company le L&T company te ming an ri dewa an mani khan an chang do nge don lo po straight ani lo ma se alam hoi thei ber tura an ngai ania khang khan soin khan an mani len mani pon thok tlang theya HAL po khan tho pui theya tin foreign company dei pon va tho pui the kha kha chu an mani thu nei na le anin rem chiam na tura te po khan da teila prototype mas a very kum sang ni som thum pakhata pe man anin be se ya ala la dong kho mai tu na tanga kum ruk vel ania tin mass production anti asiam cho tak tak a jet fighter asiam cho tak tak chu kum sang ni som thum panga be se chau ani India hian China le Russia le US te hi ala hlat viau ti kha chiang renga ma se nikren kan la soi zelanga China ro hi chon 6th generation kha in chin bulan tan le der to ni an advance rem khom mai India tan chon a ve phat phat an ngai don ani India ku chok ngai fighter nei tum na hi rei to a kum sang zo go som riat chho khan Hindustan Aeronautics Limited kan ti noi khanin HAL noi khanin India hian project lo nei dei to a chuta chuan mason na kha akal chho ve bek beka changni somni pakhat khan Indian Air Force te chon HAL ne na khanin jet fighter somriat pathum zet man kha an pelok ani a paisa khan pelok to a chuta chuan sangni somni palia nikum kumlai holvel khanin heng jet fighter te hi HAL hian an ron release thei tura Indian Air Force te hena khan an pe thei tur nga India ma se voini thlangin mel mu tur kha alom lo chu bang chon Indian Air Force a ho tu te khanin HAL hi kan ring zo to lo ni an te tu na tender an chu kan ti to me do mi chan theya an chu pokha khami HAL ngor va in nga khan du to lo India kha thang thoi se an do kha tiang asiam tulang company ka chu du than na dang kha an zong to ani bera HAL pokha han sai sel view kha a ol mai theya ma se lelama tak chonin jet fighter engine hi siam har mai tu na po hen ram pali che na jet fighter engine hi an la siam theini chung chu US Russia France le UK ten ya khang ram pali te chau khan jet fighter engine hin la siam theya chu wang chonin thil har sa tak mai ne India po khanin tejas siam an tum rol khanin fighter engine siam project an ne chu chu Kaveri project ania
sang ka ko som re chho bok khan he project he kal chho nga ta ma se harsa technology sang tak nga ya chon engine khanin pressure sang tak zo te temperature sang tak zo te khateng chi sang sang kha a zo ngai wang khan thil har em em ani chu chonin sang ni paria ta tang phei kha chon ka very project hi chu be sei om to lo chan me an te just kha akal chhun zoma engine lamai ro chon ka very khan kal san ta ma se tun din muna india thil siam mani loka satellite kan kap choka ISRO noya chuan thla te po engmani kan kap kaya tun operation sindura po india technology alo san theizia akas system ho akas tir te brahmos te khang ho khan india ma kan so to je kha mi puiten an hre chho to chu wang chon covery project po hi poisa tamjok de ila india kutchuak ngai hi jet fighter a eng kim hi avai hian nei tumang chu chu jet fighter satlian ni loin fifth generation nei ve ngei tumang ti kha rotna alien em ani ama kan soita covery engine kha beidon ani ta ka wang khan us lampang kha an hoita us engine kha man to mania ma se us po khanin anron deliver thei luk lo chu wanga tejas fighter po hona ron deliver thei lo kha ani ta chu chon norna ana se em ema tin lelama khang fighter engine siam kha thil har tak le hun he tak tur le ris sang lu tu kani wang khan india khan kongdang azong hal ve thawa to nine friends company khating lam siam thiam saffron antia chumi chu thopui dana da meka ama a HAL enan siam indian air force ten na in siam ram kha mark 1 ania to na light combat aircraft mark 2 kha friends company saffron nen hian in thurwala siam dan tur kha india hena ngai to mekani hei hi man mo thlak na em em ma chu chu pakistan hen tu na chinese ho j20 and fifth generation aircraft kha and jet fighter kha j20 kha leitumin hein be chhotan u ka india hianin ingtingen ma lak don hi la hriat ani lova russian ho fifth generation jet fighter kha anin bezuk zuka ma se russian ho hian an la hral chok le thei lawa chan chu mi rin al hlo che lo nge khala khanin an du che lo hlom deuh nia soinia tuna hen indoor na kal meka tin le lama india kutchuak jet fighter engine ka heta ro man na dangala omle boka GE 414 engine antia akhabai de na sarkar lai khan modi nen tho tlan an lo in rem siam dei to india leilunga siam dan tur thuthlung kha an lo ziak to ma se trama sarkara engki nol bok theng khan USA made in USA ni turani ti kalpui tum ngut ngut mai sia to na hen ing ange an mason dan tur ti kha hriat ani bik lawani india hian to na hian jet fighter squadron somthum pakhat borane squadron khata hianin jet fighter som pariat vel an oma jet fighter zaruk vel nei nia ngai nia ma se atum dan taka chon squadron som li pahni nei atuma khata khanin jet fighter zasari som nga por vel nei atuma aduang ala nei lo leni poni se kha kha kan soi thiam dan to ni sera a soi tu nge po hianin ka hrel lo ma ro chu ka han enkol vela an soi dan ka khan kar plan chong ni ta sera a hrezok le soi zauna nei thei zok chonin comment lama ten soi howile te khan thil thazok a chok thei to rangai la tho me chapter data chuanin inge generation fighter ho kha chupo chu hriat wang delwin he an soi fian kha karon hlan chong le don ni ole jet fighter hi generation sang sanga thenani a ing wangi nge tu na fifth generation kan soi a ingtin nge kha ka ani thlauna ti kha hriat chak na kha o ma ke ma po chuma chon internet source pakhat youtube channel source pakhat kha ka va ena chuta an soi danang chutian karon soi chong pop popanga lo dikhlel deuh le enge mom pon incorrect kha hrelo wela kan va ya ma kan son tlan dil dil kha he channel chona tumber ni threber le thiam ber in ti wang ron siam kan ni chong lowa kan thil kan ron content piang hi soi zau thei hi ti zok hian ti thei ve kan ni ti kha hretai la thome ole first generation chu sang ka chako som thum indo pui pahni na bor chowa khanin bultan ania chu chu a hmain piston power an hmang thing jet power in an englowa an ron thlaka chuan machine gun le cannon ten ron phur theya then chuanin rocket te an phur theya mar chu an tlak cham lian de chu radar system omlowa ma ni ron be tu te
hingemo manga anron be na low in ve na tura radar le kami ama in ve na system kha engma omlova ama kha thlok chak ve deuh topani ma thlona te a in mo man mo taka siam te po an ni hlominari nama a engine kha du thu samlo chang kha om thin boka ama sabberatan first generation in Heinkel HE 178 German siam kha ani a he bak hen sang zo som li palia ME 262 Germany siam boka indo pui pani na khanar la re mema UK pon anon siam ve boka Gloucester Meteor nia hi indo pui pani na bor vela lar ani baka Korean War North le South Korea anin do level khan manlar ania sangka zogo somruk aron ni chome chuanin mangmang anam tolo ni first generation fighter ho chu ti chon sangka zogo somruk bor chawa chon second generation kharon choka supersonic kharon ni chotran ve dewani afterburner an introduce a chon atha te pokha chakle zola thlo theina turin runti danglam chho ania infrared guided missiles anti te kharon nom trana radar warning te por nom tran boka chung thlona te chu MiG-21F ti te Sukhoi Soviet ho siam te tin US siam po F-106 Delta Dart anti te Dassault Mirage 3 France ho siam te US siam dangle a Russia siam dang te UK siam te po nola heng thlon ho hi Vietnam mora khan an lar le leni tun thangin Mirage 3 pheju Pakistan hawin an la manga tin MiG-21 hi North Korea te India te Syria te Yemen den an la nei reng ni a soini chuan sangka zogo somruk chho le sangka zogo som sari chho vela tho khan third gen chu ron chok le ta an ama hian air defense system te ron neya ten leibe nalama ground attack lama khan ma son na ron ama supersonic flight ron ni boka radar upgrade ania first tactical electronic warfare system ante mita anwa mu phak che lo apo khan in ve na system tam takha aron om chho to ni third generation a chonin tin engine po turbofan ron ni chowa khatiang sang air to air in be na le air to ground in be na khanin ma aron son a bom thlaka te po laser guided bom aron om chowa chung jinga chonin McDonnell Douglas F4 Phantom US siamanen Vietnam po khan Vietnam ora po man na satania Soviet ho siama chonin MiG-23 MiG-25 le Sukhoi Su-17 ti te khania tin Dassault Mirage F1 French inaron siama British Aerospace Harrier te kha UK laminaron siam boka heng thlona te ho hi third gen ho hi Africa le Middle East lama te po an la mang nuala ni ti chon saka zogo som sari chawa khan fourth generation chok vele a chu fly by wire control system an te aerodynamic a thlona in hervel na khani berang chu ka hreve thiam che chong lo pilot te kan ni lo khang ho kha naron upgrade a fourth gen a hian stealth technology ronom tranta radar tan po khan tlema mu har de tur khan ron design a engtin nge a thona tak chu ka thiam big chong lo advanced electronic laser le GPS manga bom thlak te khate han gaita atum fu chat thei tura technology upgrade kha ani boka chung jinga chuanin F-16 F-15 kan ti te US siam chuan Sukhoi Su-27 ti te khatiang Soviet siam mo khatiang kha ani a ram tam taka man an la ni ta ni hi chuan tun lai chho to kham me 4.5 gen kha ran chok le ta Soviet le US anin epna salat tuk kha sangza ko sum ko pakhat khan Soviet kha alo kedar ta khovel kha lo rar mong tanta US kha super power ran ron chho to chuta chunin thona thazok nei to main el na kha alo na salo deuh ta sota temem fifth gen lampanga intlan sik lo khanin thathosi fourth gen ho upgrade chet ang chi kha alo chowa chuta chuan digital avionics ti lama ma sona te ai nge omje tak kha chu a hrethiam zo gan hrethiam nga stealth lam radarina mu harasat zong khateng lama pokan ma son na ron ama tin ama le ama midang na aron be na ain ven na lama khan ma son na tam tak mu ama tin aerodynamic lama thlona hi han jet vel lama pokan ma son na ama missile le bom a phur thei kha atam zo poka infrared lama ma sona khateng sang kha 4.5 jena hian aron omta chung thona te chu Eurofighter Typhoon an te hi Germany UK le Italy le Spain te na ain siam trom an nia in Dassault Rafale to na India chuan vor ber French ta le kha khang ta kha ania US lam hian Boeing FA-18EF Super Hornet ti vel te nia
ka va she te noi lawa khang ho kha an ni ta tuna a thaber ni ri ta ram pathum choi nan nei thei kan ti 5th gen kha lo soi le teila 21st century alo in her cho chonin 5th gen a in tlan sek na aron om chho tan ta khal kwal na han maneuver konga khan 5th gen ho yan thato em ma na sa takin an sona tin supersonic speed te a speed po a sang le zolani tin sensor nga to hi sensor chi hrang kha screen a khan om tor to meya tin air to air le air to surface hi borok atang leilam be na konga po khan thil tam tak upgrade ania in network lama po khan C3 ante command control communication anti heta leilama radar te khateng hote khidam van sang lama satellite te ne in zomna po kha a thatok to view nia soinia chung thona te chu Martin F-22 Raptor ania US siamania December sang ni panga khan hi advance takin release ania ti chuan US vekian F-35 Lightning II kha July sang ni som pangan release a China hian chengdu J-20 nia Mars sang ni som pasaria run nei ve US ain kum ni in nung ta hret ani F-35 ai khan chuan Russia hin run nung le ta a China khan le pel to ni chu Sukhoi Su-57 kha December sang ni som nia run nei ve le taboka khang ho kha tu na 5th gen om chun ho chu ni ta ni 296 gen siam tura in tlan sikna au mega Russia le China le US te chon mani polin man lo le der to a Japan UK le Italy te pon tho pui tur ten song kola Japan pon India tun operation sindura Indian che tak tak khachu Japan po khan 6 gen aircraft isiamang jet fighter isiamang tin an hon som ti news te kharon ta noka tin France Germany le Spain te pon run be chole mek boka 6 gen a chuanin a speed po sang to dona Mach 5 ante chak zong te na Mach te po kharon shil fi thei kanom chuanin kalo en tel lo pal lo me 1 Mach in a speed inge speed of sound na tangin an te inga ria chak view turangai nia tin dual mode engine ania mission azira a engine tho chak dan tur na tho tur awa tho na tur zira a engine chak zong te po settings a hrangte nia soite kha oma tin thlawlaia aerodynamic nge thli a hap dan khami thlak nang lam thei dan te mihring chuang emaw chuang lo emaw ati tum te vek thei tura rom han han siamang chi te tin advanced digital capabilities an tia networking ama radar te thil chi hrang manga tho ho na ang chi te AI te data fusion te cyber warfare teng hrang a khanin 6 gen hi chu ron thaviu to turangai nia tin radarina hmuh theih lan tur a stealth kha hmuh theih lo tura upgrade le tum ani pokani directed energy weapons ti laser system teng te pokha soiri noi ni a famki makhan cover he thiam chong lowa ama ero chu karon tumbera chu tuna hian India hian 4.5 gen kan nei ve chu rafale ania China le Russia le US a ber India na tuna ber pathum te hian 5th gen an nei baka 6 kai tumin tran le der to chu wang chuan India khanin tran alana sa Pakistan ingatan ma ngai lo po khan tuna China ta 5th gen le tum ut meka chu tiang ani chuan India kha nung lu to ka om hlawa en poni se kan ti tui lu tuk don ing ria tin kan hriat chin kha turu box si lawa comment section lama te po khanin tu to ka soi zaw na khanei the ni tin content chung changa hian mizo youtuber te hriat thiam kan ngai ne mem chu thuk taka wazir manani lawa content khani izung zunga nga ya chong chon tin kan han ke por he dik thei beranga tikha kan la karon hui lut papa kan ron soi ni meya mi ram channel te meng Indian national channel ang chi ate le heta international level channel hawanga te peichonin team in anom to a trend editor team anoma a trend a script lo ngai to team anoma te khan anchor hetiaron soi tu nama te khan mi chi sang khan thok hawa content thapui mai kha ron siam choka chuti chung po chonin daily ang phei zon an tlin big me ulawani chi sang ina uluk taka an chir choka chu wang chonin atna hi a hau taka a editing a po du thu kan sam chong lo tin a script a po khan du thu kan sam kher lo wanga a inga po ni se rin pui thlur a chon ron nei chi kha ani mel lova maro chule lama chonin kan hriat ti zau theile kan perspective ti dik thei zong ang thei tur per chonin content rin tlak de ne kan hriat ka ron hui khom ve thowa lo wang chon khalai in cardboard ve khan in hriat thiam na kha om ram kha
an basic te la thome ole khati zong khatun trom kan content ni sela top thleng min clear sak wain kan lo me